khuluma waya awufuni ukulalela omunye umuntu. Siya understand into le ikuphatha kumbe ekuhlukumezile. Mara ke remember one thing for sure. Usese abakhuluma ngaye nalokho umuntu ohlukumezeka umama lo okhulisile noma angakakhulisi ngendlela bofuna ngakhona. But at the end of the day thina ukuza la sike sizokuhlukumeza. Sizokulalela yena ukuthi uhlukumezeke ebunjani. Silalele nehlangothi lakho. But now uthi ukubizela abantu ukuthi bazoku-embarrass. You are not saying a good statement. Bo expect abantu. Angitsho bathi ngitsho wena uthi ze bo expect abanye abantu babuya ngaphandle. Akisho mina nje ngifaka amakhemera. U-expect ukuthi mina ngihlukumezeke. Angitsho wena. Yena uthi uyangi-embarrassa njengoba kunamakhemera uthi u-embarrassa mina. Ngimsiza kakhulu mina umamami. Ningabuza wonke umuntu. Ngisiza ngani? Ngikusiza ngani? Ngokupheka nokuvasela abantwana bakho. Ngiyakusiza. Ngikwenzela ukuvasela abantwana bakho. Nokuklina la for ukuthi kukhamba abantwana bakho. Usiza mina noma ungekho. Bekahlala la kunegele. Ube honest nathi mhlawumbe ikhona into enye singayi understand. Anisamfuni. Inkinga yakhe ukuthi noma ngingathakhambi. Akanakhabo omkhulu la abomama akhe abakhule naye. Umama akhe abobhutakhe or abo sesakhe yami nosesakhe iyokuthoma net la nje sibhizi ngofofana ngoba nguye okufaka umoya. Ngifuna ukuthi acede macala mama chubeka. Inkinga ukuthi jama kancane akana umama akhe akanakhabo la ngathi nakakhamba okuhlale ekhabo omkhulu. Yeah. Number 2 abakamjwayeli abomanakhe or abo malmakhe. Ayisho mina ngimthetha na 2 years. I3 years uhlanganiselela dodi wakhamba emendweni. Uyabona ukuthi umntwana lo into engirara ukuthi mina ngiyamhlukumeza ngitsho. Mara bekakhona ukukhamba aye kumamakhe. Azibuyele. Njani? Ungakhala nomuntu okuhlukumeza. Why ningakamthombisi ragrag? Unto kanjile. Sithe nasifanele jama kancane. Yeah, why? Sithe nakafanele azokuthomba. Angisho thina mhlawumbe ngabo 14 15 sathombisa. Wathoma ke wenza imgidigida yakhe le. Nasibiza umama akhe ukuthi azosihelebha ukuthi simkhuze ukuthi inkinga yakhe yini. Umakhe wamthatha. Nakafika lese ka break ngitsho. Nakafika kumama akhe ibreke le yaphuma. Wa break umrazinyana una 17 nje. Wabuya. Bathi nesesirarekile ukuthi sizokuthombisa njani umuntu lo ngoba nakusolo uyaprek abantwana bakhe labo uyobathombisa njani nangakathombi like niwedlulisa njani? Hey mina lapha ngazi baba antsho wendrile bantwana bemendweni sekuzakubona bemendweni abo ukuthi babathombisa njani ene ubabakhe ke yena wathi yena ngamthombisa umro uhlalele ngokupreka azange akusho umkhulu lokho azange akusho kutsho mina ne ngabantu umkhulu mina nobaba msizwana enye into nitshizalizwayo ngikubuzile bhuti ukuthi ubaba uyazi ukuthi nina nilana. Okay. Mina ubaba wakho anginakinga naye inkinga ukuthi ngubaba wena sibambene uyangizwa wena angitsho wena nobaba wakho ningabambana but what if umuntu ohlukumezeka ngulo ngimi phela nangu kuyazikhulumela kunamuntu osikhulumela silwa so akunabantu bekhenu phakathi ngabe kungcono asakathomize bamfaka ipressure abantwana bekhaya bahlala bangithuka bahlala benzani ngimenzeni nje ufofana ke ngibuza wena asiphume kufofana ngabengekho kesijama no mina okay asiphume nike ngizwe jama ke my sister akwethu sisa fana bengeka kuthuke ngiyokusuka kubeke zanga uthuke mina yothoma yami nofofana nakhamba nina yothoma yami nofofana Ngethoma yami nofofana azibani yakula babuya ngoba akhe simfonele ufofana mfonele iphile ukhini siphine amafona ngaka babuya ke siphane amafona nimbuzeni ukuthi zala uzingena ngani okay wena ufuna ukuthi na uthi uzingena ngani ufuna ukumhlukumeza umama lo uyokuxaxa kibo vele nakahlukumezeka angeke bavuma ahlukumezeka wena ufuna ukuthi angabatsheli sizokuzwa jama simfonele sizakuzwa thina ukuthi bathi because akunamuntu ongavuma ukuhlukumezeka umuntu wekhabo whether madoda bese wena ufuna ukuthi bangayingeni telefona wasisi qala amanamba kafofa yazi ukuthi ngenzeni ngibekezele muzeni ukuthi umkhulu kanjani nangu uthoma la lalela ke mntazana kwaMasango lalela ngizwe mntazana kwaMasango
angikamenzi next Ntombazana wamasango. ngalesikhathi. Usesi loya akusinto yokudlala. Udlale ngoba bakho lo uthi ngibaba kholo udlale ngaye. Nginamsebenzi nokuthi uyisa ukukhariya khuru uyisa kugogo khuru uyisa kuba mkhulu wakho into ichoko leyo. Usesi azokufela abantu bakwamasango yakutshela ke nje. Ene wena watshela thina wathi mhlazana ubuyawo kwamasango uthukana nosisi. Wathi uzobuya ukhamba nge utsho ikoloyi. Ikoloyi utsho abantwana abayi6. Sis umntazana uphuma kwabo ayokwenda emendweni. Wena uphuma ngekamreni ungena ngedining room nokuthi wendre njani akwaziwa. Umfazi akakhambi ekhawakhe uyahlala emendweni bekezelela amasimba akade afuna. Ungana kho mendro wena khamba uyibuyele emendweni utseka. Ukhambile waye maintenance court wayokuhlaza umntwana akho lapho. Ukhamba uyomjengiswa uyise. Utsho kwakho utsho umkhukhwini. Kena umuzi abafazi bakhe imizi bayavuka ekuseni baye emberegweni. Bakhimizi. Ungazongitshela ngendoda ekade ibe wenzelani indoda le. Mina nokho angakhambi kwami. Ihlezi kwami ngoba ngiyawazi umendo yini. Ene bengufuna sisi. Ihlezi still. Nginala ngiyakhona ngiyokuphuma ngicale phezulu. Wena ubhalelele emzini ofazo. Mfazi emzini. Mfazi emzini. Ugijimisa ibhabha ugijima kuke nje ikubhalele into kade ugijimisa le. Abantwana kade bafuna ukuthulile sowanele ngabo. Phumekimi uhleli ngawakho mara uhleli wedwa. Phumekimi uhluke Nami ngiphendulisa yini zinhlanga zakhe. Awuzongithi niyathuka. Anginamuntu ongathuka uthule ungakamezi. Ukhambile waye maintenance. Inamba zami bekazithathela naye ahlala indoda ingekho hami nami shiye kwami nami nangifuna ukubuyela ngabuyela ngoba ngiyayazi ukuthi ngikuphi. Hlukanise yami indoda ekangishiye mina ngishiye yona. Hlukanise neklapho wena ungasangenzeli ivoice note angisimngane akho cabanga ucaleza kwakho faza kamahlangu. Utsho kwakho utsho umkhukhwini. Kenaki Kufanele ngiphoce ngomzakho lo uthi na unomnyanya uboleka amazenga abantu ufulele ngawo. Uhlula kufaka ifloor how many years uhlala kwakho. Ene widenge imikhukhu igcwele sesikuchama ama BM emikhukhwini akukasurveywa. Indawo le ayisise planning cabanga. Ayikaphasi vela bomakhelwane bami sihlala emkhukhwini sonke singimngedwa uzozobona kwami ubone nomkhukhu wami ukuthi udura kangangani adura umkhukhu wami sesiye mina indoda yami ibuye power station azongidelela wena ibuye power station indoda yami le bepheki igezi angideleli wena angideleli Ngikhulise kabuhlungu mama. hamba ungena indaba zemzini abantu uzokhamba uthukwa sesi phuma ngamasango phuma lapha ngiyofela khona enosesakho ngumamami noma ungamlwele simayima khulisile from 3 years ngikhuliswa nguye ungazi ukudlula umamami wazi mina ngcono ukudlula umamami anginandaba nawe cabanga aba uyazi into oyenza kimi ane mina naye sozwana ngihlala naye